Ну, як ми протягуємо з вами досліджувати Йова, це все надзвичайне питання Йова. У чим сенс болі, у чим сенс мучення, так? У чим сенс покути. І це є наогул. І я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що було завдання, у нас було перед Новим годом. Там, вы кажете, что уже забылись, что сустракали Новый год, а потом забылись, что было задание. Скажите, коли ласка, кто... Ну, я нагадала, що було задання. Так, у листі я нагадала, що було задання. Задання було би от якраз на самому початку Йова. У нас там сутикаються дивні персонажі в небесної сфери. І от за цими персонажами нам треба з вами ніяк розібратися, поглядіти, що це відбувається. Хто подрихтувався? І що ви подрихтували? Ну, мы что прочитали в интернете. Почитали про що? У нас було три питання. У нас були Сили Божі, Шатан і їх суміщення. Як соотноситься Шатан з синами Божими? Вот это у нас було три питання. Значить, ви щось поглядали в інтернеті, так? Хто ще глядів? Трошку глядели. У нас так само Галина принесла словник мифологичный. Ага. Все читают. До речі, візьміть, у мене дві Біблії ще лежать, у кого нема, візьміть. У Станкевича будуть, у кого Станкевич будуть уважливо глядіти, там, коли нам спотребуються різні переклади. Ось. Давайте, видать, почнем с Шатана, потому что, когда мы перейдем до Божьей Рады и Сынов Божьих, нам треба уже будет иногда на Шатане не спотыкаться. Ну вот Оля может сочетать, там интересная такая большая статья про сатану. Ну, читать это не рекомендуется. Не то, лепше это, что вы засвоили, что вы доследовали, рассказать. Давайте вот мы начнем ненавидно с Шатана. Напишем. Вы хочете на вот получше. Таким чином он у нас пишется, так? Потому что это Тес от Сина и Т Тава, не Т. Они все с диакритиками. При том, что у Йова в этой книге он К Сатан з певним артиклем. Про что свідчить певний артикль перед словом? Наоборот. Что это не имя. Памятаете Га-Адам? Вот Адам. Коли Адам без артикля, это может быть Адам. Коли Га-Адам, это человек. Вот это так само и тут. Коли у нас иде Га-Сатан, это зрозумело, что это не имя. Это что-то іншее. Ось у грецькій транслітерації, яку ми зустрічаємо, може бути от, і транслітерація з єврейської мови, сатан, так? Або, коли хочеться, з великої літери. І з арамейської вже з емфатичним аліфом на кінці. Сатана. Так, сатана – это арамейский вариант. Сатан – это еврейский вариант. Зараз, коли транслитеруем, все вельми легко. Это написание пока что, да? То есть у нас вот это вот такой загадковый персонаж. Чем он загадковый? Тем, что дни уводной з когнітивних моваў гэтага слова няма. Гэта адразу значыць, што гэта штосьці
незвичайне. І у єврейській мові ніде в яких єврейських текстах, апроч Біблії не зустрічається. У Біблії зустрічається 27 разів. Ось. І от ми зараз поглядимо все, як зустрічається, де зустрічається, що це значить, тому що нам треба поглядіти. І чому, от глядите, чому, в принципі, загадка, так? Тому що, коли от тепер от вам говорять там шатан, ці от сатана на арамейський лад, у вас одразу повстає певний демонічний образ, так? І от, коли от ви добре почитали, то ви потім можете мені розказати, як у постбіблійських традиціях роздівається. І, зрештою, навіть не у постбіблійських, у постгебраєбіблійських. Тому що у Новому Заповіті це вже не те, що у єврейській Біблії. І тим не менш, ось ніяких однозначних рішень нема, хоча б з тієї простої причини, що він більше ніде не зустрічається, що це справді це біблійське слово. І тому зрозуміти значення ми можемо тільки з метрів самих біблійних текстів. Тобто поглядіти на ці 27 разів, як зустрічається, як вживається це слово, що воно може значити. І зрозуміло, що що б воно не значило, це буде, от якби ми його не вилічили з контексту, це буде приблизне значення. Тому що ми його не можемо докладно вилічити. Ми не ведемо, з якого кореню він походить. Ми потім з вами ще про етимологію особливо поговоримо, кришечку. Але просто вот так от на перший погляд, читаючи Біблію, це не зрозуміла річ. Тому що воно належить до Біблії і тільки до Біблії. Все, что уже в этом цивилизационном мите есть након шатана, это постбиблейная речь. Это позднейшее развитие. То есть у Библии, властно у еврейской Библии, это некая такая библейная з'ява. Ну давайте мы начнем именно с того, что вы поспели прочитать, доследовать. У меня питание одразу, как называется. Шайтан. Шайтан – это арабский вариант. Это арабский вариант, відповідно, это у мусульманской традиции будет звучать у арабском варианте, будет шайтан. У некоторых белорусских историях это так само будет не шайтан, а шайтан, дякуючи вельми щільному контакту з мусульманами. То есть это и белорусское слово? Белорусское шайтан. Але ви бачите, що адаптація по-єврейську, по-арамейську, це шинсин, це не «с», а це «с», які на межі «с» і «ш». Значить, я спеціально вам його проставила всі огучки, коли ми на шин зліва ставимо кнопку, ми його читаємо як «с». Коли справа, то як «ш». Але это будет такая самая литера, потому что на «с» есть большая литера. Из самых, якого тут нема, так? Ну, кто хочет почать? Ну, я хочу с того, что вы Ну, давайте. Ну, по таких энциклопедичных, как скажем, разважаннях, такий образ як супротивник Бога, але не одноузровневий, наскільки я поспіла. Він супротивставляє Богу силу, яку я його ж отримала. Такі палий син, ну як тут написано, йому худший супротивник візаві з'являється Архангел Михаїл, який ангелов всіх узначальує, а сам шатан виглядає образом з одного боку прокурора, явенника, нарушника, і він якби прокурор чоловіку перед Богом, тобто він його шальмує в очах Бога чоловіка, а вже в більш поздніх варіантах робить і наоборот, шальмує Бога в очах чоловіка. І, ну,
таким чынам у некаторых легендах і традыцыях ён лічыцца як персонаж, які вступіў у сувязь з Евай, таму з'яўляецца нейкім бацькам Каіна. Ну, ось по этому тексту я. А якія традыцыі, на якія традыцыі На спасылка? традиции тут спасылка, да, скажу. Значит, ну, по своей сущности сатана подобный анёлам, сынам Элогима, у коли яких ён предстае перед тваром Ягвы. Яго адносіны з Ягвы спачатку невідавочныя, хаця зразумела, што ён залежыць ад Ягвы, і яго баіцца яго забарону. Але чалавеку ён ва ўсялякім выпадку вораг, і ён яго шальмуе перед Ягвай. І так, з асаблівай варожасцю ён ставіцца да сакральнай улады і абраных, будь то альбо цар Давід, альбо першы святар і Ягошуа. Ну, яго функцыі гэта ўводзіць у зману, грэх і гэта дзейнасць. Позняюдэйская літаратура развівае, сістэматызуе гэтыя рысы, паводзіны сатаны як касмічнага правакатара, спакушальніка, правакатара, спакушальніка, і раней набліжала яго вобраз да вобраза змея з гісторыі Адама і Евы, але цяпер гэта канчаткова фармулюецца. Саламона 2, 23, 24, 6 такое. І далей Таргум псевдо-Іонафан, кніга быцця 3-4. Шэраг легендаў называе сатану Самаэлем, і яму вось приписывая плотскую сувязь з Евой. Это Пирке Раби Елизер. Но это уже вельмі поздняя литература. Ну, напевно. И 21. Про Самаэля мы говорили с вами. Больше яшчэ ёсць легенда Ялкут Берешит. Тут. И там уже развивается погляд на Еву як пособницу и сяброўку сатаны. Вось в этой легенде Ялкут Берешит. Вось. Ой, тут еще Все считать не любят. Я могу просто добавить немножечко. В авестийской традиции сатану называют андроманию, и там опять-таки указывается на то, что не женщина соблазнила человека и поставила на путь греха, а именно бес, имя которого было созвучно с женскими современными именами. И вот эта перетрактовка произошла именно поэтому. На основе чего в темные времена такие и начали трактовать женщин как искусительниц и все подобное. Это был лишь повод для того, чтобы вот таким образом поступать с ней угодно не может быть. Дякую. Ну, нагадаем про даалістичну традицію, это ангроманію, это разом со спентоманією два духи, спентоманію Святий Дух, ангроманію это злий дух, і вони змагаються поміж собою за всіх остатніх живих, і всі остатні живі до когось з них долучаються. Там покуль не відбудеться велика бойка поміж ними. Это то, что ось мы уже шматразово про гэта казалі, это такі выразны пачатак дуалістычнага светапогляду. Калі свет падзяляецца на незалежныя адно ад аднога добрыя і злыя пачаткі. Вот яны якраз добра, што вы згадалі, таму што я бы не згадывала бы гэту іранскую традыцыю абсалютна. Але вот наогул вот гэтая якая нябёсная дыхатамія, яна нават у гэтай позняегебрайскай літаратуры она вырастае менавіта вот з гэтага сатана, з разумення гэтага сатана, са змены ролі сатана. То есть гэта нам вот яго наогул варта даследаваць трошачкі з вами і праглядзець вот сапраўды адкуль гэта бярэцца, таму што гэта па сутнасці адкуль растуць ногі у пазнейшага дуалізму, у падзелу ўсё на добро і зло.
мы з вами уже шмат разоў казалі, што у старажытных традыцыях пагляд на ўсё функцыянальны касмаганічны. Ёсць розныя сілы, якія дзейнічаюць пэўным чынам, іхныя дзеянні прыводзяць да пэўных вынікаў. І ніводнае з іх нельга кваліфікаваць як добрае альбо кепскае. Яно так ёсць. Ёсць такое, якое яно ёсць. І вот калі мы пачыналі казаць пра Йова, мы казалі якраз вот у гэтым сэнсе, што у Йова мы выразна бачым ацэначнасць таго, што з Йовам адбываецца. То есть тое, што з Йовам адбываецца, это кепска. І пытанне, якое будзе, вот мы памятаеце, мы гаварылі, што Йов это два розныя тэксты. Два розныя тэксты. Гэта кароткая легенда і велізарная паэма філасофская. І там гэтае пытанне вельмі вострае. У кароткім тэксце, празаічным тэксце, дзе якраз гэта Шатана фігуруе, там зразумела, што тое, што з Йовам адбываецца, гэта вельмі негатыўная рэч. А у даўгой паэме абмяркоўваецца пытанне, вот гэтае базавае пытанне, ці могуць праведнікі мець пакаранне нейкае такое. То есть, что есть, там уже не только пытание добра и зла, там пытание еще вот праведности, неправедности, правильности, неправильности. Вот гэтая оценочность уже вельми глубоко находится у самых вот таких вот этично-философских нетрах. И там нам треба паспрабаваць гэту спіралю раскруціць назад, паглядзець, адкуль яна пачынаецца. И пачынаецца нам менавіта вот этой змены функцыі у персонажа Шатана. Таму нам трэба яго з вами добра паглядаць. Значит, тое, што Ольга казала, мы побачили, што адбываецца паступовая дэманізацыя Шатана. Пачулі вы гэта, так? Хотя там вот то, что вы на пачатку читали, там такое все бездоказное. Что ён такі, вот что так. Там как бы спасыл... Там рэч у тым, што там немагчыма зрабіць біблійныя спасылкі на тыя сцверджанні. Там можна, вот там, вы казалі, што ён там залежны ад Бога, што ён супрацьстаіць Бога. Дзесьці супрацьстаіць, дзесьці не супрацьстаіць. Залежнасць прасочваецца, конечно. Вот. Але сапраўды вот у постбіблійнай літаратуры, у біблійнай літаратуры гэтага няма. У постбіблійнай літаратуры ён набывае такую вот выразна негатыўную афарбоўку, якой няма ва ўласнай біблійнай літаратуры. Вот. І таму, каб нам добра прачытаць Йова, каб зразумець, што адбываецца ў кнізе Йова, нам трэба зразумець, сапраўды, хто такі гэта Шатан. Яшчэ што вы накапалі пра Шатана? Ну, Сатана был создан святым ангелом. Он нават так. Так. Из якой нагоды? В Исаии 14:12 упоминается имя, которое Сатана носил до своего падения, Люцифер. Рэч у тым, што ў Ісаі няма згадкі на Шатана. Зусім. Цар Вавилона. Што? Цар Вавилона. А мне не зразумела, што гэта. І нават там ёсць згадка, што гэта чалавек. Называецца чалавек. Ну так. Галоўны дэманічны і адначасова воскаінструментальны персанаж кароль Вавилона — это Навуходоносор, які заваяваў і знішчыў Єрусалім і выгнаў у палон єрусалімлянаў. Вот гэта галоўны персонаж. Это чалавечы персонаж, гістарычны персонаж. Гэта значыць, ён, як любого гістарычнага персонажа, можна пры жаданні дэманізаваць. Але вот звышнатуральнай істоту ён быць ніяк не можа. Так? Вот як у нас Шатан паўстае ў кнізе Йова, мы бачым, што гэта не чалавечая істота. І в астатніх біблійных персонажах мы бачым, што гэта не чалавечая істота. Не ва ўсіх. У некаторых ёсць, што гэта, в прынцыпе, можа быць чалавечая істота. Але не чалавечая істота, а чалавечая функцыя. Таму што калі мы чытаем Га-Сатан, гэта зноў памятаем, што гэта не імя. Это штосьці іншае. І вот калі мы сутыкаемся вот з гэтым з такімі вот тэкстамі,
то мы разумеем, что это знову-таки это позднее якби, перекладання позднього розуміння Шатана на біблійні тексти. І інтерпретація біблійних текстів не знутрі нових текстів, а знутрі пізнішої традиції. Так? Це вот так само важно розуміти. Далі, будь ласка, ще. Вот то самое, что бачите, что я там вот это супротстоит, я вам специально записала, супротстоит архангел и Михаил. Мы так само не сустракаем совсем в Библии, и будет там на вот одна з таких разных историй, там, где он не просто не супротстоит, а может с ним идентификоваться. Мы это зараз з вами поглядим. Ще. Пророка Захара и там перший. Так, Захару мы поглядим на слово, конечно. Угу. Ще. Які ще? Ролі, функції, традиції? Угу. Ну, одной из функций – это соблазнение человека и введение его на путь греха. Ну вот так. Функция, если брать библейские и авестийские, это опять-таки присвоение себе достижений Бога и Создателя мира и убеждение людей, что выгоднее поклоняться Ему, чем Богу. То есть заставить человека поклониться Ему. И тогда душа, собственно, будет им украдена, можно сказать. Да? Уничтожение душ, как представителей Бога на земле. Вот бачите, это вот та поздня традиція, яка вельми резко укладає на сатан, на этого персонажа, сатана, це сатан, укладає все то, що супротстоїть Богу і добру. Так. У гэтай сувязь паміж гэтай традыцыяй біблійнай толькі адна, што ёсць некае супрацьстаянне. Вот гэтая функція ёсць. Гэтую функцію мы зараз паглядзім, як яна у Бібліі прайграецца. Таму што мы пабачылі з вами ўжо, што сапраўды чым пазней у часе, тым больш асацыюецца шатан з некай дэманічным персонажам. Тым больш ён робіцца таму, хто супрацьстаіць Богу, альбо там, вот як прочитали, Давиду нават супрацьстаіць, там, і Ісусу, ці Ішуа, там было написано, так, як хочаце, Ішуа, першы святару супрацьстаіць некаму базовому, центральному, важному персонажу. Адкуль яно бярэцца, мы таксама спрабуем это з вами разабраць. І, ну, як мы уже Шайтана згадывали, можете так само згадать, что когда вы читали там арабские каски, то вы бачили, что это однозначно кепский персонаж, який менавіта вот то, что вот вы рассказываете и робите, які людей спокушає, які людей там зводять з доброго шляху, і ён у выніку вера асэнсоўваецца, асацыюецца уже з нячыстымі духамі, што потым у самай позній гебрайскай традыцыі таксама мы гэта бачым, там праклёны у Кумране, напрыклад, тэкст, дзе праклён на шатана і нячыстых духаў, і все, як сказаць, все ягоныя дызайны, так, все, што ён замышляе. Значит, вот это ён уже асацыюецца з нячыстымі духамі, і ўжо ў народную традыцыю прыходзіць просто ў выглядзе чарта і ўжо нават абрастае там некімі деталями цела, якіх не павінна было бы быць. Давайте мы зараз просто пачнем з этымалогію, якія прапаноўваюцца, што гэта наогул значыць, якія ёсць варыянты, што это слово значыць. І паглядзім тады просто вот на гэтыя біблійныя ўжыткі, каб сапраўды разабрацца з тым, што это за персонаж у Бібліі. Тут вельмі важна тое, што я уже сказала, што у когнітыўных мовах гэтага слова няма. Это, звычайна, калі мы шукаем этымалогію, яна можа быць празрыстая гебрайская этымалогія, там звычайна будуць нейкія, там ці арамейская мова, арабская мова, акадская, нават там і
розныя семіцкія мовы, у якіх слова пэўным чынам функцыянуе, чым больш мы знойдзем у яго ўзаемасувязі з іншай мовай, тым больш некуд аб'ёмна паўстане значэння. І мы звычайна з вами тут у іншай мовы не лезем, калі няма патрэбы вялікай, таму што мы можам і так этымалогізаваць. Вот тут мы этымалогізаваць не можам. І прапануюцца некалькі розных варыянтаў. Значыць, як вы памятаеце, у семіцкіх мовах асноўнае значэнне нясуць на сябе дзеясловы звычайна. А значит, это будет субстантыва дзеяслова. Вот зараз все варианты, якія прапаноўваюцца, дзеяслоўныя, все не улічваюць вот гэтага суффикса «ан». «Ан» выносится як суффикс, не як частка кораня, а як суффикс. Это значит, это будет ось «н» откидается, так вот. И значит, это будет некий вот пусты дзеяслов, потому что в дзеяслове павінна быць разам в корані павінна быць 3 літары. Калі іх 2, то значит одна з іх йод, вау, хе, такая може выпадать, альбо другая подвойная. Вот все, больше вариантов нема. То есть який там може бути корень, коли шукати корень. Так, вот, значит, вот я просто зараз пропоную варіанти. «Ан» спочатку може носити значення. Так? Вот перше значення – це блудить, блукать. Вот так вот. Здесь я напишу блукать. Блудить у сенсе стратить шлях. Вот варианты арабские. Вот. Если дословно, потерять Богу, получается. Ну вот, бачите, вот что вы робите. Вот вы докладно это и робите. Что пазнейшее разумение интерполируете на этимологию, якого там може абсолютно не быть. Вот нам как раз наша с вами задача наоборот раскрутить это, знайти, откуль все начинается, а не придумать, что оно такое, тому что мы его так читаем. Так? Вот глядите, вот сколько тут будет на этих вариантов, вельми много. Вот, еврейское сата, арабская шата, еврейская сата, акадская навод есть сюда. Вот. Шату, сирийская сата. І ось ще інше. Тобто у многих мовах є ось це дієслово, яке має значення блудить. І от як ви слушно сказали, його хочеться причепити до шатана, тому що щось одразу, той, хто відпав, той, хто заблудився, щось от отсюди, так? Ну, може сюди в слупок другое напишу значення. А якраз таки «отпадать». Там уже таких громадных аттестаций не будет, але так само вот есть арамейская. Салат. Это так само. Это вот это, коли пустый корень, это у формах оно будет выпадать. Значит, это целиком реально. Мандейское слово. Такое самое. Салат и еврейское салат. Еврейское, наверное, вот такой салат. Вот есть так само такая аттестация. Значит, максима, что отпадать. Так само она такая приемная этимология, бо одразу, что той, кто отпал. Значит, тут той, кто заблудил, тут той, кто отпал. Jeszcze третє, jeszcze пригажуєш, бути несправедливим. Я вам скорочу, бути несправедливим. Тут ми маємо арабське шатат. Такое самое, як і було тут. Тільки що з іншим значенням.
Ёсць яшчэ зусім іншае ў значэнні паліць. Таксама не кепска, правда? Калі у нас для вялікага дэмана паліць. Сирийская есть. Салат. И арабская шаят. Тут можете написать тут йод посередине. Вот так вот можно написать. Шаят. Это я так по звычке на английский лад. Y ставлю, а тут йод. Йод, вау. Это... И цудоўнае, улюбёнае, апошняе значение з гебрайскай «спакушаць». Гебрайское слово «сатан». Вы бачите, аж 5 розных значенняў, і яны, гіпатэтычна яны могуць быць коранем, ад якога паходзіць сатан. Праблема ў тым, што яны сапраўды не ўлічваюць гэтага ан. Робяць яго суфіксальным. Нун, гэта літарка нун, яна дадаецца, можа дадавацца да дзеяслова, каб рабіць яго субстантыў. Толькі што ў гебрайскай мове гэта звычайна будзе не ан, а он. Значыць, это вот калі б оно было сатон, гэта было бы больш рэальна. Калі оно сатан, яно неяк трошку не лезе сюды. Все гэтыя гіпотэзы трошку не лезуць. І пры тым, вот суфіксам он, гэта будзе некалькі варыянтаў значэння. Это можа быць, яно будзе рабіць абстрактны дзеяслоў. У нас явно, что не абстрактно, правда? Мы бачым, что гэта не абстрактно. Гэта можа быць, это он, можна рабіць прыметнік. У нас таксама гэта не прыметнік. І ён таксама можа быць яшчэ памяншальным дамінітывам. Значыць, кшталт, як у нас будзе тады шатанчык. Зразумела, што тут таксама на дамінітыў не цягне. Таму гебрайская мова, гебрайская граматыка крыху супраціўляецца усім гэтым этымалогіям. То есть яны могуць быць гіпатэтычна, любая з іх можа быць. Але хутчэй за ўсё не. Хутчэй за ўсё трэба ўсё ж такі шукаць, там 3 выразнаязычныя, і іх шукаць як менавіта як корань сатан. То есть шукаць вот такі вот корень. Корень, якого у нас нема, як я вже сказала, нідзе няма, і ён ніяк не атэставаны, апроч як вот у гэтым персанажы. Больш ніяк. І вот таму нам трэба паспрабаваць паглядзець, што гэта такое менавіта ў гэтых біблійных кантэкстах. Там по вялікім рахунку 9 кантэкстаў. Я сказала, што 27 разоў ужываецца, але 9 кантэкстаў. У гэтых кантэкстах 5 разоў. 5 разоў. Гэта да чалавека адносіцца, да людзі, да чалавека. І 4 разы гэта небёсная істота. Я напишу неба. Значит, и так может быть. И до человека, и до неба. Калі гэта людзі, то гэта ва ўсіх выпадках не імя. Паводле кантэкстаў гэта праціўнік, апанент. Пры тым, глядзіце, што это вельмі важна. Я напишу противник. І пры тым гэта праціўнік у палітычным сэнсе,
альбо у вайсковым сэнсе. Вот. Это так само вельмі важно, что это політичний альбо вайсковий. Это значится, вот як в політичному сенсі, это оппозиция. Той, хто насупраць. То есть гэта, менавіта гэты сэнс вучыць у гэтых чалавечых кантэкстах, мы гэта з вами паглядзім уважліва. І яшчэ гэта можа быць у легальным кантэксце, як вы казалі, прокурор, так, абвінаваўца. Вот, это юридичный, легальный контекст. Так яно ўжываецца, у такім сэнсе ўжываецца, калі сатан датычыць да чалавека. То есть гэта нейкі праціўнік, апанент, абвінаваўца. Калі гэта неба, калі гэта не чалавечая істота, то от з 4 кантэкстаў, якія засталіся, у 3 это будзе тое самае. Вот все то самое. И только у одном контексте это может быть имя, а может и не быть. Потому что вот все, что мы вот зараз с вами сказали про позднюю традицию, это повсюду, это как имя, так? Это вот имя персонажа. В разном. Значит, у Библии только у одном контексте это может быть прочитано как имя. Але не обов'язково. Давайте поглядим на гэта небесные истоты. Так, теперь вот будем шукать с вами. Давайте шукать лики, те личные. Что там у нас есть? 22. Я напишу. Великий кавалер, ну там не вельми великий, это вельми вядомая, вельми цікавая история. Ну, давайте мы за почнем. Это как раз будет на фонд супрацьстояния Михалу. Как раз вот эта история убачится. Знайдите, коли ласка, у себе эту историю, у кого есть. Это вот исчисленных было всех мужеского пола. Ой, гучней, коли ласка. Исчисленных было всех мужеского пола. От одного месяца и выше 7500. Не-не-не-не. Не-не-не-не, это Лики 22, верш 22, 22-35. Оно починається «Запалав гнев Божий». Там контекст який? Там есть в этой истории не израильский пророк, правица Балаам. В мове есть такий вираз про Балаамову ослицу. Да? Это как раз эта история про эту Балаамову ослицу. Не израильский пророк отправился у подорожжа, и это выкликая Божий гнев. Бог спробує спинить Балаама, уздейничаючи на ослицу, на яку він їде. Балаам, не разумея, что отбывается, там спробує все ж таки скрануть її з місця. І таким таким чином, покуль она не заговорила, покуль її вже терпіння скончилося. Потім треба ще мати на увазі, що цей кавалок відрізняється криху від усього контексту цієї історії про Балаама. Бо тут Балаама текст здекується. Балаам сам тут повстає в цьому тексті, як такий, ну, не вельми разумный, принаймні такий не вельми правительский персонаж. Хотя в остатній, в своей истории про Балаама, Балаам вельми настановчий герой.
От апроч як у гэтым кавалку. Так што хто знайшлі, чытайце, калі ласка, 22-35 вершы. Воспылал гнев Божий. Так. Ага. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ними двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке. И своротила ослица с дороги и пошла на поле. И Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками. С одной стороны стена, и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня уже в 3-й раз? Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мной. Если бы у меня был в руке меч, то я теперь уже убил бы тебя. Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? И я имею привычку так поступать с тобою. Он сказал: нет. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лице свое. И сказал ему ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав предо мною. И ослица, видев меня, отворотила от меня вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, я убил бы тебя, а ее оставил поживою. Згадали історію, так? От у этой історії ви тут в ogóle не почули шатан, так? Він виникає на самому початку. Ось таким тут представителем такої пари. Мало. Так? Сатан. Малах – это то, что вот вы прочитали, ангел. Малах – это посланец. Мы уже казали шмат разов про это слово. Это то самое, что по-грецку его перекладали как ангелос, по-грецку это так само значит посланец. Вот это анёл як звышнатуральная истота, это знову-таки позднее набытая эссенция. Что в это слово значит посланец. Твястун. Я ще хочу не посланец, а вястун. Лепш так. Той, кто вестку несе. Это то самое, это сустракается у еврейской Библии часто. Малах, вот, я прочитали, як у вас там был ангел Господний? Это, значит, это як будет? Коли мы вернем, вот мы уже ведаем, что переклады робят с текстом, значит, коли мы обновляем текст, это что будет? Ангел Господний, это будет вястун кого? А Господь это кто? Яхве. Значит, это будет Малах Яхве. Это вястун Яхве. Это той самый персонаж, який от возникає, наприклад, у цьому незгоральному кусті Мойсею, в книзі Сиходу, і промовляє до його. І от коли у нас у сполученні Малак Яхве, Малак Адунай, ми читаємо по-єврейськи, гэта той, хто нясе Божую вестку, і з вельмі вялікай доляю верагоднасці асацыюецца наўпрост з самім Яхве. Бог, які прамаўляе, мы кажам, што Бог прамаўляе да Мойсея з куста, але прамаўляе там Малах Яхве. И он, это вот у одной фразе,
гэты Малак, это сатан, потому что ён яго перастрэл. Ён яго спыніў на дарозе. У гэтым вершы сатан і Малак это тое самае. То есть вот тут вот у гэтым вершы гэта як мінімум сатан гэта ёсць вястун Божий, як максимум это ёсць Бог. Это там Малак Яхве, Так. або Малак Сатан. Не-не-не. Малак Яхве, сатан. Ага. Это разом. Вот это неразрывная фраза. Я его тому я его сюда и подписала. Малак Адонай. То, що у перекладі, який ми почули, звучить як ангел Божий. Ангел Господній. Ангел Господній. Там, де ми бачимо Господа, там, звичайно, буде стояти як. От, таким чином, сатан – це функція, так? Це те, що він робить. Він супротстоїть на дорозі, напрост. Наконт Михайла, якому він супротставляється, тому що Ольга читала, есть там, где нема слова сатан, але там, где ангел спиняє, так само, от у іншому контексті, спиняє войска, його питаються, ти хто? Він каже, я Михайло. Він докладно той самий робить. Тобто, в принципі, це може, от, коли би ти Малак раптом набив ім'я, то з тим же поспіхом мог би бути Михайло. Коли це просто, от, коли його треба було би конкретизувати. Ён не супрацьстаіць, бачыце, ён не супрацьстаіць, ён дакладна выконвае волю, вербалізуе ідэю, якую нясе божество. Пры тым, што это ввогуле цікавы тэкст, я вам казала, што апроч гэтага кавалку сама гісторыя пра Балаама пазітыўная. Балаам пазітыўны персанаж. Тут яшчэ так само паглядзець, як яно што калі адбываецца, бо гісторыя пра Балаама сама па сабе, яна даследчыкі яе да ягістычнай традыцыі адносяць. Памятаеце, што это традыцыя, так? Это старажытная традыцыя, пласт старажытнай гісторыі. Але вот сама вот гэты кавалак, гэта пазнейшы, хутчэй за ўсё. І гэта 6 стагоддзе альбо пазней. 6 стагоддзе. Альбо пазней. У тэкстах святарнай традыцыі, памятаеце пра святарную традыцыю, якая возникае у Вавілоне, якая дыктуе, па сутнасці, вот гэты весь поствыгнанскі канцэпт свету і рэлігіі. У гэтай традыцыі, у тэкстах, які належаць да гэтай традыцыі, Балаам, калі згадваецца, он згадваецца негатыўна. У другазаконнай традыцыі, якая таксама гэтага ж перыяду, Балаам згадваецца негатыўна. Вот негатыўнае прачытанне Балаама прыходзіць з цягам часу. Значит, у гэтым тэксце, вот гэты вот тэкст, дзе Балаам тэкст здзекуецца, тэкст таксама гэтага часу, 6 стагоддзя альбо пазней, прыкладна. Гэта не ранні, не старажытны тэкст. Значит, мы зноў бачым, вот чаму я вам это кажу, каб вы адчулі, што гэта все ж таки у традыцыі, это развіццё традыцыі. Так, вот, калі мы вернемся на пачатак традыцыі Балаама, там Балаам станоўчы персонаж. І таксама, як мы будзем потым казаць, калі будзем вяртацца да традыцыі, вяртаемся да традыцыі сатана, сатан у ранніх тэкстах пазітыўны персонаж. Тут ён не просто пазітыўны, ён суперпазітыўны. Вот тут ён адназначна пазітыўны персонаж сатана. Тут сатан як власне. Не, гэта не як імя, вы паглядзіце, імя нідзе не гучыць.
ён нідзе не гучыць як імя. І тут, безумоўна, гэта не імя, гэта вот Функция. гэта функція, так. Коли дословно перекласти, то ангел Господний, який против. Супрацьстаяў. Так, прикладно так. Прикладно так. Вот даю вам потым пройдзем апошні. Давайте тады вот сапраўды пророка Захара, глядзіце, вы его згадывали. Это 3 раздел, 1 и 2 верши. Спробуйте его знайти. Это Захар, Захария. Это будет пасля Агея, пророка. И перед Малахием. Это другие с конца с усіх пророков. 3 раздел. Значит, там вся ситуация в небе отбывается. И там вот как раз вот это вот Иешуа, як ви читали, Иисус, перший святар, знаходится на Боской Раде. Там, значит, мы про Боскую Раду будем особо с вами говорить, але вот есть эта Боская Рада. Это новый такие, это терминологичная речь Боская Рада. Вот на этой Боской Раде стоит там, снова таки, там Ягве, там вот, стоит этот перший святар Иисус. Вот, и прочитайте, коли ласка, знайшли? Перші і другі вірші 30 розділу. Навіть можна навіть і криху далей, как было, что контекст был зрозумелый. Але почните 3 раздел. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли исторгнутая из огня?» Там можно... Давайте и далее. А Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимайте с него запятнанные одежды», и ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Дальше? Нет, достатково. Значит, глядите, там какая ситуация. Вот у Боской Ради стоит это Иисус перший святар у бридкой образи. Для его стоит Малак и Сатан. Узнов это два. Только тут вельми выразно яны супрацьстаяць одно одному. Яны ободва на Боской Раді, Малак и Сатан. І Малак має задачу змінити бридкую вопратку на пригожую вопратку. Значит, что это значит? Да? То есть у него меняется статус, так би мовити, Ісуса. Як Сатан супрацьстаїть, не говорится, просто он супрацьстаїть. Значит, мы можем иметь на увазі, что Сатан за то, как он заставался в этой бридкой вопратці. Вопратку ему не меняли. И Бог приймає Бог Ісуса. И Малаку загадывая, Бестуну загадывая поменять его. То есть Малак сам ніякої функції не адыгрывае, а хоч абсолютно допоможний. Гэта знову тут треба розуміти, що це за контекст, що це за ситуація. Це час відбудови Єрусалиму після вигнання. Тобто це знову 6 століття, це прикладна ситуація 20-го року до нашої ери. Так, прикладно. З цього часу, це коли йде відбудова Єрусалиму. І там якби може, от як звичайно це вельми часто інтерпретують, говорять, що це Ісус стоїть, якби він символізує супольність, ту ізраїльську.
І ізраїльська супольність, відповідно, міняє статус. От, як та вокатка, так, яка міняється з брудної на чисту і пригожу. Тобто, з одного боку вона міняється з брудної на чистую, а значить, що вона з грешної на народ, на дарованого. От народ був грешний, тепер народу дарували. Таким чином, тому що вигнання скончилось, і тепер вот это, значит, вот статус меняется. Проблема у тым, что у гэтым часе сама по себе израильская супольность была вельмі глубоко поделенная. Как раз вот на пункт разумения культурных речей. Вельмі глубокий раскол. И гэты тэкст, хутчэй за ўсё, менавіта пра гэты раскол і гаворыць. Вот гэты Ісус, ці быць Ісусом першасвятаром, ці не быць ему першасвятаром. И вот Бог становится на бок Иисуса. То есть это вот снова это вот статус Иисуса, який робиться першосвятаром, статус его супольности. Ну. И тады сам по себе гэты сатан, это проекция другого погляду. Погляду того, что он не варты, что он негодный, что там вот он не повинен. Он не повинен набыть эту чистую вопратку, он повинен заставаться вот в этом своим брудным станом. Потому что он виноват и потому что он грешный. Зрозуміла, яка тут функція сатана? Значить, знову, яна ані негативная, ані позитивная у нетрах Божской рады, яна негативная у дачыненні да супольнасці. Тому що той, хто не хоче, каб, так виглядає, що він не хоче, каб йому було даровано. Супротстоїть тому, що Бог йому дарує. Значить, він яким чином от спробує впливати на Бога. Ще апошній контекст апроч Йова. Гэта у хроніках. От поглядите, калі ласка, першие хроники, летописи, там як у вас буде паралипоменон, у кого буде? У меня 2 книги. Першая книга хроников, либо першая паралипоменон, либо першая летописа, у кого як это будет зваться, 21.1. Як у вас там? Хто не може? Паралипоменон. Какая первая, другая? Першая, и 21.1. Так. Это там, где уживается без артикля. Так? Все, что мы с вами глядели до этого, это все с артиклем. Что однозначно никаким чином ніяк не может быть прочитано кимось. «Ды повстал шатан супроть Израиля, и заохватил Давида поличить Израиль. И загадал Давид Йоабу и князем народа: идите и полечите Израиль от Баэрсебы, аж подам, да представьте мне лик к Авдееву». Добре, значит, Давид хочет полечить. Это первый Давид хочет учинить, так? Да, вот теперь найдите, коли ласка, вот вы можете памятать, что хроники заўсёды опираются на іншие тексты. Ну что вот по-грецку и зовется паралипоменон, это вот то, что откинутое, то, что не вошло в основной текст. То есть все эти сюжеты хроников мы находим у інших книгах, у книгах Самуэля и Королевства. И этот текст, вот вы не згубите гэта, як вы только что прочитали, и повстал, вот еще раз прочитайте, початок вельмі выразно. «Ды повстал шатан супроть Израиля, и заохватил Давида поличить Израиль». «Ды повстал шатан супроть Израиля». Так? Поглядите текст, на який він опирається. Это другая книга Самуэля, хотя мы его, видать, не знаем теперь, ладно. У книзе Самуэля, в базовом тексте для этих хроников, гнев Яхве супроть Израиля. У хрониках шатан повстає супроть Израиля. Там Бог повстає супроть Израиля. Да?
што адбываецца. Так, у тым самым кантэксце. Значыць, кантэкст, гістарычны кантэкст. Давід сабраўся рабіць перапіс, ён робіць перапіс насельніцтва, і пасля перапісу прыходзіць эпідэмія, напасць, якая інтэрпрэтуецца як гнеў Божы. Значыць, што Давід не мусіў рабіць перапіс, значыць, ніякіх тлумачэнняў. Чаму кепска перапісваць людзей, так? Чаму кепска рабіць перапіс, незразумела, але Бог вельмі гэтым не задаволены. І наступствам гэтага перапісу эпідэмія. Ні многа, ні мала. Зусім такая, зусім брыдкая рэч. І вось глядзіце, у зыходным тэксце гэта все робіць Бог. У хроніках гэта сатан. Просто є. Значить, зноў-такі гэта тэкст пазнейшы, зноў-такі от гэтага ж самага часу. Хронікі. Часу, пра які мы тут пераважна з вамі і гаворым. Хронікі спрабуюць што зрабіць? Тут. Спрабуюць адвесці вот гэтую вот функцыю нейкага абсалютна неадэкватнага гнева, зняць гэты цяжар з Бога і перакідаюць яго вот на таго, хто без артыкля завецца сатан. Зразумела, што я маю на ўвазе? Пры тым, што у хронік экспрэс і в іншых тэкстах мы бачым, што як Бог паводзіць сябе такім неадэкватным чынам. Санкцыянуе ману там у тых самых жа хроніках, так? Санкцыянуе нейкія такія недобрыя ўчынкі, але тут вось, каб не Бог быў вінаваты, тому што у другіх самолюбі. С точки зрения человека, да? З пункту гледжання тэксту, скажем. Мы говорим про тэкст. І от калі ў зыходным тэксце гэта сапраўды Ягве робіць справу, то тут у нас уже вінаватым аказаўся хтосьці іншы. Списали все на сатану. Все списали на сатану, дакладна. Але хто ён такі, што ён такі, за кантэксту незразумела, і ён без артыкля. На абвінаваўцу списали, на праціўніка, вот як мы бачым з іншых кантэкстаў. Так? І вот гэта якраз вот менавіта ў гэтым тэксце, вот гэта дыхатамія, пра якую я казала на пачатку, яна праяўляецца першы раз. Калі гэта сапраўды так, таму што мы там можам, оно можа быць зусім не так. Может быть, оно просто, может быть, сатан зусім штосьці сапраўды нейтральнае значыць. Может быть і так. Просто у нас недастаткова матэрыялу, каб гэта адназначна праінтэрпрэтаваць. І тады яно просто зноў нейкі праціўнік. Может быть, это вторая скрытая половина Бога? Ну, вот калі ласка. Вторая сущность. Калі ласка. Але калі гэта, вот так вот, як можа быць прачытана, што сапраўды пазнейшы тэкст здымае цяжар неадэкватнага гневу з Бога і перакладае яго на кагосьці іншага, то вот тут паўстае гэтая дыхатамія. Это першы раз, калі мы наогул можам яе злавіць за хвост. Персонализация виновника. Так. Прычым такога, бачыце, які робіць не... Вот тут, вот паглядзіце, што адбываецца. Ён робіць не тое, што хоча Бог. То есть ён не... Вот як вот ва ўсіх там папярэдніх, ён все роўна, ён працуе, супрацоўнічае з Богам. Ён альбо працягвае ягоную волю, являецца, вот як у гісторыі з Балаамам, або вот як тут вот у гэтай гісторыі, гэта ідзе вот на Боскай радзе абмеркаванне, што рабіць з Ісусам першасвятаром, вот, ці што рабіць з гэтай ізраільскай супольнасцю. То есть он зноў-такі ніякім чынам не супрацьстаіць Богу. Тут, вот, калі мы так гэта інтэрпрэтуем, то у гэтай сітуацыі ён робіць тое, чаго Бог бы не хацеў. Ён ужо ідзе, вот як вот тым, што мы казалі на пачатку, у тых пазнейшых традыцыях, ён ідзе як самастойны чыннік нейкага негатыву. У хронікі? Так, вот тут вот. Але зноў-такі гэта не адназначна. То есть хроника получается более поздняя, да? І от давайте вот зараз паглядзім дакладна, як это у нас ідзе ў Ёва, каб нам ад Ёва ўсё ж такі далёка не адыходзіць.
вернемся до Йова, там, где самая великая концентрация этого персонажа, где его боль за ўсё. Пам'ятаємо, що ми бачимо у Йова. До Бога приходять сини Божії, і серед їх Сатана. Так? Меня повернуться Давайте. до этого текста хроники. Там есть слова Йова, Йоава. Чему господар мой домогается того, что будет признано як грех для Израиля. То есть там разумение есть. Так. Чому це грех? Це не зрозуміло. Нет, но это не твое дело, сколько твоего народа, можно так сказать. Ну да. Кто-то считал, он же там считал воинов, я так понял. Ну, это первая песня по сутности. Ну так. Вояров. Ну так. Вот за это наказание. Ось. Что мы сейчас, к чему мы сейчас? До Йова ми вертаємося. Какую главу? Ну, це перший розділ Йова. А первый? Там у нас іде концентрація. Так, від 6-го вірша. Вот. Іде і у 6-му, і 2 рази у 7-му, і у 8-му, і у 9-му, і потім там, ну, пам'ятаєте, ми з вами цю розкладку основну робили, там 2 цикли. Пришел день для ангела, Ну, читать, да? ну, прочитайте. Пришел день, ну тут современная интерпретация, Прочитайте, добро. она более понятна. Пришел день для ангелов предстать перед Господом, и сатана, в скобочках, противник, пришел вместе с ним. Господь спросил сатаны: где ты был? Я бродил по земле, ответил сатана. Тогда спросил Господь: видел ли слугу моего Йова? Никто на земле не сравнится с ним. Он действительно хороший человек, поклоняется Богу и держится в стороне зла. И воскликнул сатана: конечно, Йов поклоняется Богу, потому что у него есть на то причины. Ты всегда охраняешь и его, и семью его, и все, что имеет он. Ты помогаешь ему во всем, что он делает. Ты благословил его, и он так богат, что повсюду можно видеть его стада. Но если заберешь все, что у него есть, то он будет проклинать тебя в лицо. Что ж, сказал Господь, делай, что хочешь с владениями его, но не трогай его самого. На этом ушел сатана от Так, Бога. а тепер переключитеся на другий розділ, там цим протягуємо. Ми пам'ятаємо, що відбулося після цього, так? Але вертаємося, другий розділ, там, от, від 1 до 7 віршу. І от другий раунд. И сталося, коли одного дня прибыли сыны Божии, как встать перед Господом, нижих прибыл и шатан, как встать перед обличием его. Спытал Господь шатана: откуль ты идешь? И он отказ промовил: обошел я кругом землю и прошел ее сквозь. И сказал Господь шатану: а чи звернул ты увагу на послідача мого Йова, что на земле нема подобного до него. Человек он щирый и правдивый, шануя Бога и позбегая зла, для того же заховывая безгрешность свою. А ты меня намовлял супротив его, как я покарал его ни за что. Шатану отказ сказал ему: скуру за скуру, а за душу свою отдаст человеку все, что мает. Накируй только руку свою, доклонися до костей его и тела, и тогда побачишь, ти не буде он зневажить тебе перед обличием твоим. И сказал Господь шатану: бось он у руце твоей, только душу его заховай. А дошел тогда шатан от обличия Господа, поразил его самой тяжкой хворобы от подошвы ноги аж до темени его. Все, достатково. Зрозуміло, так? Далі ми так само ведаємо, що відбувається. Становище относится Вот. до шатана. Вот поглядите, вот тут было, у гэтым перакладзе у дужках было як там шатан, у дужках авінаваўца, так? Значит, на чим це ґрунтується, бо от, во всіх перекладах ви бачите шатана. Переклад шатан, ви самі розумієте вже на гэтым момент, що сам перекладатель виписує як шатан, як ім'я неадекватно. Так? Тим більше, що ён ідзе з артиклем га-сатан. Калі мы яго перакладаем як абвінаваўца, што будзе больш адэкватна, мы зноў прыходзім у такую трошку тупіковую сітуацыю.
Тому что в легальной израильской системе такой посады не было. Вот прокуроров не было. У соседних культурах такой посады не было. В израильской системе роль прокурора ці обвинувавца может отыгрывать любой человек в зависимости от ситуации. То есть специально, что вот кто учится на прокурора и працує як обвинувавця, такого нема. Мы маем вот это, что одразу першая ассоциация с этим шатаном як обвинувавцем, это заходить у акадскую традицию, где есть некалькі ситуаций, вот, менавіта легальных. Легальные обвинувавцы, які може бути і чоловічі, і боскі. Наприклад, там може бути любое боство, виконувати цю функцію обвинувавці, якое, там некалькі у нас є таких текстів, де, наприклад, присутнічає при даванні клятви. І тоді буде ось, коли клятва буде порушена, то це боство було якби гарантом виконання, так от, і он тоді буде обвинувачуватися. І тому якби вот оно, але там етимологічно абсолютно не зв'язане слово. То есть, значит, выводить слово отсюда мы не можем. Выводить функцию можем, больше-меньше. Что есть некая такая функция, которая может быть и на боском, и на человеческом суде, вот такая больше-меньше в легальном контексте присутная. У ранних, самых ранних персидских традициях, вот как раз этих ранней персидской завоевы, там такая позиция была. Был прокурор. Потім він знову пропадає. І от, ну, многі дослідчики кажуть, що от з цієї традиції воно виходить. Ну, з цієї традиції може бути, тому що по часі супадає. По часі от якраз 6 століття, це якраз може бути. Однак, знову-таки, от у сусідніх культурах посади нема, і нема ні водного боства, ні водної сусідньої культури, ні водної, у якого от Бог, який би персоніфікував осудження. Нема такого. То есть, знову-таки, это вельми принагодная з'ява. І тому, коли яно вот так от раптом повстає, обвинувавця, то воно зовсім не зрозуміло, до чого його прив'язати, хто і що. І тут може бути знову от мова, граматика на допомогу прийти, бо є некілька випадків, коли цей артикль «га» якби переводить увагу з сутності того, до кого він доставлений. Робить персонажа таким шаровым. Тобто він, якби, от коли там у тих мовах якихось певний артикль і непевний, функціонує як непевний артикль. В єврейській мові немає непевних артиклів, артикль завжди певний. Але є літерально некілька випадків, коли він може бути прочитаний абсолютно метанакерований як непевний артикль. Тоді це буде зрозуміло, тоді прийшли сини Божі, серед їх був нехта, чия сутність неважна, хто він докладно, тому що для цієї історії важно тільки те, що він часово взяв на себе роль обвинувавця. То таким чином, так? Вот це зрозуміло? Бо тоді це буде значити, що це не те, що він конкретно шатан такий, розумієте, серед синів Божих ходить. А що це просто один з синів Божих взявся бути обвинувавцем, взявся бути шатаном. На дадений момент, у даденій гульні. І що він робить? Як Бог вельми добре приймає цю гульню, поглядіть, так? Він ставить під сумнів ни много ни мало, а відносини поміж Богом і чоловіком. Бог йому, значить, починає, Бог питається його на думки на конт Йова. Погляді, який він супер. Погляді, який він во всім просто видатний. І, значить, як йому добре живеться, і він такий побожний. І шатан одразу, обвинувавця, неважно, хто він є серед синів Божих і яке його ім'я, говорить, що ягоная побожність навпрост може бути зв'язаною з узнагородою. Тобто він побожний не для того, що він такий по своїй природі, а для того, що він за це має від себе все, що може бути. Я скончу. І от поглядіть, що за цим лежить. Тобто, значить, Бог керує порядком речей, у яким праведник буде узнагороджений.
Громовник. Ось там у речах, Там, де розчиться. От паспрабуйце на этом сканцэнтравацца, гэта вельмі важна тое, што я цяпер хочу сказаць, да? Значыць, ёсць гэты закладзены парадак рэчаў. Праведнік узнагароджваецца за тое, што ён робіць добра. І шатан менавіта гэта ставіць пад пытанне. Тады ці ж гэта маральна? Калі ён добры не па сваёй ахвоце, а таму, што ён, можа нават проста скапнасць ім элементарная можа кіраваць. Так? То есть ён хоча быць багатым, і дзеля таго, каб быць багатым, ён всялякім чынам праяўляе пабожнасць і праведнасць. І гэта просто вот, па вялікім рахунку гэта абсалютна перакулівае да гары нагамі весь гэты боскі парадак рэчаў. Потому што што ж тады за праведнасць, калі яна матывуецца некімі вельмі такімі асабістымі патрэбамі. І тады ці ж не будзе больш правільна выпрабаваць гэтую праведнасць, ці яна можа быць бескарысліваю. Ці можа праведнасць быць проста праведнасцю, проста пабожнасць, таму што пабожнасць. Чалавек там робіць все Богу, таму што ён проста шчыра любіць Бога, верыць Богу, там, хоча дагадзіць Богу ці што-небудзь, незалежна ад таго, што будзе з ім. І вот гэта вот сутнасць тады гэтага канфлікту, так? Гэта тэст. І Бог прымае гэтую гульню. І от як ён двойчы прымае спачатку сапраўды ягоную маёмасць, можаш нішчыць, і вынішчаецца ягоная маёмасць, а потым можаш яго самога з ім рабіць все, што хочаш, толькі вот захавай ягоную душу. І у гэтай ролі можа быць, в прынцыпе, любы персонаж, вот тады, можа, наступны раз буду з вами гаварыць, што там могуць быць персонажа на этой боскай радзе, але гэта не нейкая спецыяльная істота. А зусім, вот якраз дзеля гэтага артыкль Га гаворыць, ну вот адзін з іх быў абвінаваўцам. Быў на гэты момант, вось, аднаразова прынагодна. Пагуляўся ў абвінаваўцу. Да? Вот. І тады мы маем абсалютна іншую карціну, калі мы чытаем Шатана вот такім чынам. Таму што калі мы чытаем гэтай гісторыі Шатана як імя, што нам не дае, в прынцыпе, пэўны артыкль зрабіць, але тым не менш, вот так, як у перакладах паўсюль ідзе Шатан, тады паўстае просто зусім іншая гісторыя. І гісторыя паўстае, яна можа быць таксама тут вот імпліцытна прысутная. Таму што там, вот я зноў паглядзіце першы самы 6-й верш, толькі згадваецца Шатан. Нагадайце, так? Вот это що? У меня такое. Ага, давайте. Ну, я читал 3 раза. Ага. Вы вот в эту вот функцию як обвинувачення занадто уткнулись. Здесь Шатан — это не любой персонаж, это специальный персонаж. И здесь не обвинувачення. Чему я кажу, что здесь не обвинувачення, скорее за все испытание его выпробования. Потому что, коли обвиняют человека, и он может покаяться. А далее у тексте не про покаяние кажет, а, например, жонка ему кажет: «Зневаж Бога и помри». Не покайся Богу и помри, а зневаж Бога. И коли это выпробование, Шатан это выпробование, альбо испытание, то тогда есть сувязь с историей Адама и Евы. Там вот он испытывает, идешь ли ты по пути Бога, ці супраць. Ну, зараз мы зноў пачинаем. Вот все до гэтага было добра, а уже як вы приплели Адама и Еву, уже зноў пошла мяшанка. Ну, откинем Адама и Еву. Но здесь это никак обвинувачення не выглядает. У історії чоловіка і жанчини немає ніякого випробування. Там зовсім інші речі. Їх абсолютно не треба зв'язувати себе. Вот у гэтым контексте менавіта.
Вы все говорите слушно, апроч того, что не спробуйте причепиться конкретно до термину обвинувавца. Мне он не Потому что подобається. мы уже с вами побачили, что этот термин робим штучно з того контексту, як ми його розуміємо. Надо змінити термін, тому що обвинувачення не заснім. Он на него насилає все, що можна. Как збити з путі. Але яно абсолютно нічого не міняє тим, що ми говоримо. Поміняється обвинувавцю знову-таки там на опонента супротивника, і це буде той самий. Тільки що не треба випробувальника, не треба придумляти там этих спокусників, этого не треба. Так, что-нибудь максимально нейтральное. Ну, коли это другая часть, другий тварь Бога, и он Нет. один ведет по пути, а другой не верит, что это путь истины. Коли ви хочете другую частку Бога зробити, коли ви хочете його Другая сторона. прив'язати до Бога, то це тоді буде вам знов-таки, ну, як супротивник чи опонент, так? Щось це таке. Ну здесь же все время кажется, это шоу шатан, а таблича Бога. Так. Так, значить, це все ж таки інший персонаж. Глядите, що. От я зараз це скажу. Коли ми спробуємо поглядіти на шатана як на самостійного персонажа, на то, что он завсёды шатан, что он не только в этой ситуации шатан, а что он шатан по житті, сярод сынов Божих. Ми до этого наступний раз ще вернемся. Тоді у яго, от я просила прочитати ще раз 6-й вірш. 6-й, ага. Пришел день, Так. пришел день для ангелов предстать перед Господом. И сатана, в скобках противник, пришел вместе с І ним. далі. А Господь спросил сатану, где ты был? Ось, і Я далі. бродил по земле, Ось. ответил сатана. Вот, і все. Тут вот это вот слово, ми зараз, зачепитеся за це слово. І він каже, що де ти був, я ходив по землі. Значит, це що? Де були інші сини Божі? Де завгодно, тільки не на землі. Шатан ходив по землі. Шатан – это сярод усіх синов Божих, він той, хто цікавиться землею. Відповідно, коли він цікавиться землею, він має на це право. Відповідно, він той, хто ніяким чином заангажований у справі землі. От коли ми з вами будемо глядати сину Божий, тому що у нас в пам'ятається було питання, от як до нього відноситься, от якраз це слово відносить шатана з синами Божими як того, чиєю є земля, в відрізненні від усіх інших можливих часток світу, де інші всі сини Божі ходили. От ми про це будемо говорити з вами наступний раз. І ми давайте вот еще, как уже нам закончить вот, с шатаном, с традицией шатана, трошечки с вами, вот, кутенько, у нас уже часу нема, поглядим, як развивается вот эта демонизация шатана у позднейшей литературы. То есть поки що з цим все зрозуміло. Да? І у Йова, саме головне, як у Йова було зрозуміло. Тобто він, знов таки, він не є ані позитивний персонаж, ані негативний персонаж тут. Він є той, хто по великим рахунку ставить під питання певний порядок речей. І той порядок речей, який він показує, що він може не працювати. Тобто функція такого, як сказати, реформатора. Як це нам назвати? Это кого вы маете на увазі? Того, хто ставить під питання існуючий порядок речі. Тобто шатан – це той, хто ставить під питання існуючий порядок речі. Ну и он все это от Йова бедного подработал. Ну, Йова, бачите, Бог сам Йова пропонує. Ну, В кому-то надо пропоновать. этой истории Бог показывает наилепший узор. Это самый лепший человек.
І паглядзіце, як все ўдала складаецца, які добры чалавек і як ён добра жыве. І шатан імпліцытна пытаецца, ці ж не жыве ён, ці ж не такі ён добры, таму што ён хоча жыць добра. Вот у чым пытанне. Што ж яму не быць добрым, калі ты яму за гэта столькі ўсяго даеш. Таму ён і добры ў цябе. А не перастань даваць, і застанецца ён добры. Ці маральна гэта, і паглядзіце тут, якая ў гэтым рэвалюцыйнасць. Бо мы з вами ўжо казалі, таксама некалькі разоў, што гэта традыцыйна у тэкстах мудрасці, у егіпецкіх, у месапатамскіх, у прыповесцях, такі вельмі старажытны пласт біблійнай літаратуры. Ва ўсіх старажытных тэкстах гэта само сабой маецца на ўвазе, што хочаш, каб табе было добра, будь добрым. Хочаш добра жыць, будь добрым. Добраму добра, кепскаму кепска. Все ёвавыя сябры-апаненты на гэтым стаяць. Яны гэта ведаюць, у іх гэта укладзена. Калі ты все робіш правільна, не можа быць, каб табе было кепска. Калі табе кепска, значыцца, ты чагосьці навараціў кепскага ў жыцці. Потым, калі мы з вами ўжо спрабуем у гэтай філасофіі разабрацца ў паэмах, гэта, па сутнасці, асноўная думка, з чым змагаецца Ёб. Тое, што яму з усіх бакоў гавораць, таму што гэта агульна вядомая рэч. І вот гэтую агульную рэч пытанне ставіць менавіта шатан на самом пачатку, ці вот гэты вот га-сатан. А што ж тады яму не быць добрым, калі ён хоча быць багатым, калі ён хоча, каб у яго ўсё было гладка? Таму што гэта? І от калі гэта, як бы яно не адно з аднога вынікае, а Бог адказны за гэты парадак. Бог дае тым, хто яму правільна там все робіць. Ну так што ж это тады за правільнасць, што ж это тады за дабрыня, што ж это тады за высокая маральнасць, калі яна мае на ўвазе ўзнагароду. А ты перастанеш узнагароджваць, ці застаецца высокая мараль. Ці будзе чалавек, якому не абяцана ніякая ўзнагарода, высокамаральна. Вось і все. То есть вот и вся рэвалюцыя, так? Але рэвалюцыя аграмадная. Рэвалюцыя велізарная. І вот эту менавіта рэвалюцыю вот тут у шатан абвяшчае. У гэтай кароткай празаічнай гісторыі. Таму што у вялікай гісторыі гэтага не будзе. Вот у гэтай паэме, у якой няма добрага канца, там гэтага не будзе. Але там будзе, яно будзе мацней, яно будзе нейкім іншым чынам выкручвацца, так? Там пад пытанне гэты парадак рэчаў будзе сам Ёб ставіць. Але там все будзе так, крыху в іншым ракурсе. То есть вот гэта вот як бы та асноўнае, што робіць гэты га-сатан у гэтым тэксце. А тады вот зноў-такі, ці ён ёсць абсалютным га-сатанам, ці ён ёсць прынагодным га-сатанам. Гэта вот тое, што якраз вот мы не ведаем. Я думаю, што можа давайте мы на гэтым скончым, таму што будзе перагрузка ўжо. Будзе перагрузка інфармацыйная. Значит, давайте наступны раз мы поглядите, вот Воская Рада, Сыны Божии, вот это вот все, что сегодня не глядели. А чему вы кажете, что это плохо кончилось, эта история? Мне кажется, она вельми... Нет, у якой? Йова. У которой истории, там две истории. Памятаете, мы говорим, там две истории. История с добрым концом, початок и конец, пролог и эпилог прозаичный. Посередине все велізарная книга поэма з зусім іншым стилем, з усім іншай мовою, з усім іншым болем внутрі. Гэтая гісторыя сканчаецца тым, што все ж таки, што Ёб перамог. Яму было вельмі добра, што все ж таки эта высокая маральнасць сябе апраўдала. Ну да. Так это не у першай історії так само. Это першая і ёсць. Это першая і ёсць історія. Другая история та, якая внутри сидит, поэма. Но она кончается на 8, 42.8, а 42.9 идет. Так, докладно. И 42.8 точно так же добро, как слугам и Йов. Бог признає його слугами. Визнає. Но это, знову таки, той інший текст, з усім іншими акцентами. Ну, это так. Ну, з гэтым мы поглядели, так? То есть это вот революционера
га сатана зразумелі. Так? Ці не рэвалюцыянер, ну, каго захочаце. Так? Ну, той, што сапраўды зрабіў па сутнасці завязку вот для гэтага тэсту. Ну, для Шатана все плохо кончилось. Для гэтага выпрабавання. Для яго вельмі кепска скончылася, таму што ў эпілог ён проста не з'яўляецца. Яго там проста больш няма. Зник. Ён проста больш не ўзнікае. То есть гэтага персонажа больш няма. Персонаж толькі персонаж пралогу. Паэме яго зусім няма, як памятаем. Так? Яго проста няма. Там ёсць Йоў, які несправядліва пакутуе, і ёсць сябры, якія сцвярджаюць, што не можа такога быць у прынцыпе. Так? Пакуль не вмешваецца ў іх гутарку Бог. То есть там зусім іншая гісторыя, зусім з іншым персонажам. Ну, тады зноў, і калі яшчэ якія-небудзь пытанні давайце, а калі не, то тады да наступнага разу.